Play Pibaro. Kanekade ko Dudashan Meghalaya bang ipriang snobhaya Pibaro syakatup kubor mentaga janmit. Shwaban pai shiki kubor ki babnia ngini pechwa yakimat bakongsan. Wanchua Menteri Kena Badikmi Yakatanat Minority Affairs, Animal Husbandry and Fisheries, George Kurian Kejela. Penpau halor kecing pentri kam yaka skim PMMSY lengba kam ridok ha kejela. Mino unong yalam kaliang persya ka Giant Hills Autonomous District Council halor kecing kentat yaka motion jangka e-governance and digitization jang kecing bu record ha ka office rekam. Play ka Shongkonor ka National Commission for Women ka Rekha Sharma yaka workshop ka ba arsni man kintiyaw ya ka nong seng kam la jang hakdeng ki kintay try mulok jang ka than chatay lamin. Bat penpau kadkot jangka National Commission for Women ka kong Delina Kongdup halor ka jingbam sya kentup lang ki kentay ban yashibenta ha ki dorbar ha ka jelang. Ki kubor ki babnia Menteri ka Sarkar Pedeng badai kami Yakatanat Minority Affairs, Animal Husbandry but Fisheries George Kurian ulaya shimbenta hagajing yalang kabalalong haslem tregam jong kaseng BJP hanong ba shilong henne kasngi na kabenta banya merching mutlang halor kikam kibayadei bat kani kaseng bat kimat kibayadei bat kajela habapen pau hakilat pathai kubor hadian balakut kajing yalang Kurian ulapen pau ba kajing pentregam yakaskim PMMSY lengba kakamri dokha Meghalaya haringkat kejing mencur yaki henriau teli ki projek jong ka NPDD ki balakot sya ka henriau hajar lai spa khandai pholai point henriau pra lak tingka. The total investment in Meghalaya it is 137 crores and that details is here complete. Unong yalam kaliang persya jong Giant Hills Autonomous District Council uba Andrew Shulai henne kasngi ula mino na kadorbar liur Shongkonor ka GHEDC Sanki Shangpung ula kentat ya ka motion jong banya merging mod ya kejing pentrekam jong ka e-governance bat ka digitization na ka bentaban bu record ya kejing don kam jong ka office knang ban kentiu ya kirukom trekam jong ka council Shongkonor ka Shangpung ula wanra ya ka rule shispa pulai dah kebakan top ya ke ikhtiar jong ban penyat iki kam ki jam jong ka council ban yat dah keriti sensyari neki kendon an ki baladon lepa kan National Commission for Women and Meghalaya Biodiversity Board kalapli ya ka workshop ka ba arsngi hasilong na kabenta ban kentiu ya ka rukom sengkam lejong hapdeng ki kentei try muluk ki badan ha ka than chatei lamingi ha ka ni ka program layatai halor ka non timber forest produce kentop ya gijing alang ha ka ba ya dei bat kecing kala jong ka yau kecing pediang ya ki kor technology bat kecing job ya gijing haba ajing kren ha ka ni ka sngi ka Shongkonor jong ka National Commission for Women ka Rekha Sharma kalapan pau halor ki jingshim khia jong ka commission ban pen klan shu ha ka yo ka kot halor ki kentei trai muluk lengba ki jing tmu bakongsan of NCW of capacity building tribal women and women who are residing around the forest to start their business or work in forest in the area of non-timber forest produce. This is one of the very new initiative which NCW is taking, especially for the northeastern women, because most of the northeastern women are tribals and there are many forests around northeast. Kadukot jong ka National Commission for Women ka kong Delina Kongdup kalapan pau kajing sngau benyau halor kajing bom syak kentup ya ki kentei ban yashim benta ha ka dorbar hapo ka jala kalapan pau ba ha ka dostur jong ki Khasi lakhang persya ya ki kentei bakin ya don benta hakum kini kajing alang bat ailat ya ki bakin wan yashim benta ha kajing alang jong ki dorbar ka kong Kongdup kalapan pau ba ka benta jong ka commission ka long ban ailat ya ki kentei ha ka imlang salang bakin ya don benta ha ka ban penyat ya ki dorbar
Beginning only, they are not allowed the women to participate in that. But what Recently, we Traditional will institutions. in a traditional institution in the villages, in the Darbar, women are not allowed to participate there. But before, if we go back to the history, there are some women who have represent themselves in the Darbar. But this is the recent issue, and we need to look after it. We need to study, and we need to change the mindset of men. Kasyongkonor jangka National Commission for Women, Karikha Sharma, kala itu ia gijing baya kendu daki riau kentai, neki kentai ki bom don tengah. Kala pensyai ba kapor ba ke commission, kala tuklar halor kani kebenta ban kersyani ki kentai halor ke jingkarpat, kam syam lala ban sedang, klem dayo ke jing menjur naki. Kala pensyai ba ke jing asnok ketilang, bad kan nalsa, kalong ban pensmutu iki kentai halor ki hok, haken leng ki district. Ka Sharma kalapan bena ban pelaj ya ka app bala tip kum ka her legal guide but u helpline ban yarap ha karihi barok away. the National Legal Service Authority to make them aware of their legal rights. That is an ongoing program from last 4 years we are doing. We are reaching to every women now. This year we have started reaching to the districts. So you can go to that app, her legal guide. You can also download and tell your audience also they can download that her legal guide and see all their legal rights on that. U President ka BJP ha Meghalaya, u Rickman G. Moomin, ulapan banay kajing isimbenta jang ka BJP ha ka election siteng samoy, kaban salong shen ha gambagri. Haba ajing kren u Rickman ulapan tikna, da kaba ulapan tip ya kani sya unong yalam jang ka sarkar pedeng ha Delhi, ba ompat syamladan ki kertong ki ban sa aireng. Ula syu ajing mut ba Vice President ha ka jela, u Bernard N. Marak. Ulak banyakun ha kani ke election. Haba banjur lada dan u kartong shimed u banyakun ha ke election hadian habud u Rickman ulapan syai ba ka ching pai khmat kalong na kabenta ka roy kapar ha kani ke jingalap election. Already informed the central leaders and they have agreed, our leaders, but now since there is some changes, so again I have to request them again, but 100% we are going to contest. He may be one of the experienced, he is also working hard for the party, and naturally he should also get the ticket also. Election for MLA and local MDC, we are going to fight along. Ka Khasi Hills Autonomous District Council henna ka singi kala penlong ya ka jinglet khenra ban bishar benia ya ki trading license jong ki nong shang dukan bat ki nong khayi hapolo bat ha saufurlong ki badon ha kani kanong ba kini ki jaka ki dei ki bala jutip bala chu shang dukan bat penlong kam khayi da ki bar jela te kalong ka badan kam ban yo license khayi na ka KHADC ha ka te ki jinglet jurip ka KHADC kala lab ya shibun ki dukan bat ki nong seng kam ki bala penyaj ha ka te ki jaka klem da don ya ki license ki bala yo na ka KHADC but ya kita kidukan lala ban khang no. Kinong shong shnong jang kathan sepngi Ribhoy district kilaya lumlang hakmat ka office jang usab divisional officer civil subdivision pathar khma ban penlong ya gijing ya pat ba bat ban IT ya gijing karpat ha kabaya dei bat gijing syakem badang shen jang u bakstar dingdo na ka shnong belahari hajirang constituency da katanat Assam Forest Police. Haba ajing kren unong mikmat na kalyang gisamla uba RC thankiyo ulapan pau ban na kadaw kajing bomdon jang SDU kimban se bandon kajing thmu ban ya kendu no ya u deputy commissioner ka Ribhoy district hanong po ban penjur ya kijing dawa jangki ka jiwan jing tasi hane long ba habre bat ka tu ka jingja ka bang pai ba bar ko ikip jing syakam jong bakstar indo ha ka forest jong Assam bat mentai le kendu yo deputy commissioner jong ka Ribhoy district halor jong ka jingja ba dawai u bat laleng ju ong ba ka boston kolong laleng ju ong ba mentah sni lane wasai ba u ne bakstar indo un salait no na ka ti jong ka pulit Assam.
kacing tua kendo ha kasurok ba National Highway 6 Hariboy District sasisian kalapentut ya kalet kawan jungkipat ba ha kibenta chong ka samlem kani ke jingja kalapentut chipor ya kalet kawan namar ba ki pulet bat katanat NHAI kila perkheng ya kayat kayang tangha na kawe kasurong ha kabaya day bat kani kam syam ladan kanu ga jingja basngusi watla kidon katu kani ki kali ki balasha penjulor katanat traffic chong Hariboy District bat ka NHAI kila yale shitam kat bala ban penkhut ya ka khendau ka balatua khnang ban pensuk ya kalet kawan jingki nong yat nong yeng ha kate ke jaka Ujayan Mahajan, ubadai unong sumar mariang, ubalongru u professor ke Christ University Lawasa Campus, ulapoi hasilong mentakasngi. Kum shibenta ke jingyat lenti jeng da ke banyak cycle, rengkat ke cingtemu ban pensapriang cingtip halor kumnu ban penek pensa ya ke mariang. Mahajan ulaya kendu iki officer katanat CRPF bat kishipai ka 67th Battalion CRPF Gampolo ha kaba ulaya keren halor ke cingtemu ban ka jinglong kongsan ha kabaya day bat ke jingyat lenti jong komandan Sunal Kumar Savita jong ka 67 Battalion ula aiburom ya Mahajan na kabenta ke jing trishtam met ban mensim ha ke jingyat lenti jong ban wan chashilong Kiriunget Hindu kilayakan Shri Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Ram, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Jai Jagannath Swami Jai Jagannath. Kum shibenta ban sedang ya karat yatra jong ublay Jagannath na Thana Road Jagannath Temple. Kipat ba kilaya lumlang ban sakhi ya kali kulai ke bala penriam penbet ban kit ya ublay Jagannath rengkat ke jingbut jeng kipat riunget hakeleng ke surong. Ke jing sam ya uprazat kapen i ke jingyat lenti lengba kendai lat syadu jail road puja mandap bat ke jingwan pai biang Shatana Road Jagannath Mandir. Mentangin pet ya ke jing long chingman ke sun beneng hanong ba shilong. Kajing shit kalong arpo henriu point kendai degree Celsius bat kajing kriat kalong kat henriu point henyo degree Celsius. Kajing sengem ka hau kalong henriu po henyo na kashispa menstep bat prapo na kashispa janmiet. Kala bandan kajing hap slap bat kajing tiat upertat haki babun kijaka. Shuaban poi sya kabukut jong katup kubur nginya pet biang sasisian yakimat bakongsan. Wan Chungo Menteri Kena badai kami ia ketenat Minority Affairs, Animal Husbandry and Fisheries George Kurian kejela penpau halor kecing pentrekam ia ke skim PMMSY lengba ke kamri dokha kejela. Mino unong yalam kaliang persyak ke Giant Hills Autonomous District Council halor kecing kentat ya ke motion juga e-governance and digitization jeng kecing buat record hak office trekam. Beli ke Shongkonor ke National Commission for Women ke Rika Sharma ya ke workshop ke ba arsni ban kentiu ya ki nong seng kam lajong hapreng ki kentai terai muluk jong katan chatai lamuni. Bat penpau ke dekat jangka National Commission for Women ke Kong Delina Kongdok halor ke jingbom syak kentup lang ki kentai bat dia shimbenta haki dorbar ha ke jela. Te parlok katungila poi syak bukut jangka tup kubor jingi menta ke janmiet haduk bangin daya shembiang bat pila syai kesni kublai pi barok.